Real Touch Production 2021, kama umodo wa nyumba, Jerry Mr. Kalash. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Adui zangu wote wanaonitafuta utawatawanyisha kwa njia saba wote. Maisha yangu yote mikononi mwako Bwana, licha ya mambo mengi nayopitia mimi katika huduma yako. Usiniwache Bwana, usiniwache Bwana, usiniwache Bwana. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Huduma yako, kama ni kutembea, hata shilingi sina, baridi na matope nimepita ndani Baba, hata kiatu changu kimeraruka yawe, ili huduma yako isonge mbele, ili huduma yako isonge mbele. Mataifa yote Baba wajue kwamba upo, mataifa yote Baba wajue kwamba upo, wazungu wa Afrika wajue kwamba upo, wazungu wa Afrika wajue kwamba upo. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Kutangaza neno lako Yesu kwa mataifa yote, 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 yote. Wanaosikia na wasikie sana, wanaosikia na wasikie sana. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Safari yangu yote bila wewe siwezi, uniongoze Yesu kwa kila njia safi. Hatua zangu zote pale shuleni, nyumbani, unibariki Yesu jinsi upendavyo wewe. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania. Kazi ninayofanya nafanya kwa moyo, lakini Yesu ananipigania.